Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Hadin baladab jurep ringkat berkehe PWD u MLA kamolai constituency uba proses ti saukme haka laipo terek unai wing arjar puar ula penpau ya gejingmen ka bakrau balayo ban siang rong thamai ya kasurok nadu maulai petrol pump shadu mauro bat menta gejing terei kala sang shua ban siang nakhmat jongka opes terekam jongka Food Corporation of India na mauro shadu yingmani Presbyterian maulai mauro Hakabai day bat kani gajing siang surok uba piti saukme ula ai khublei ya katanat PWD bat kumjuru ya umentri bakmi ya katanat PWD uba prestun tensong hakabai day bat gajing mang pisa kaba lai klor tingka ban siang rong ya kani surok kumban chupan kan mahong ni baki pai ba kilai kendu jing e bha nakadaw gajing pumpum jong kani surok hadin kajing ti nakadaw ban tap iki pipe jong katanat PHE nakabenta ban penpoy ya ka umbam umdi lingba ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 tu jaka semua bertangan kita tu selian ni tu jaka boleh lepas dah ini tu barok tu tu ibu lagi mau sampai bak tu dan menurut yang komplit sudah beri orang tu dah PhD ni jelas like nak memang ulang ngal juga kan jarang nem nak lebih dah jadi kami minta kalau huni ru saya saya fokus di abang ni kami support stay dah ada apa mungkin kan pun kita kan akan Kena cakap ni nak sampai. Ya, sampai. Kita masak ke baju. Dia kadang bertakam bah, dia dua. Nak kena baju ni, ada baju pinci. Apa jadi ni laran ni. Idon nang ni ka surok nyong ni ka long ka scheme ka long round road bah to ka short to kan ni mata ka short round road on syndrome de ka long round deh te kambut ka hak bani ber ka jing ber ka bentah ngi scam ka long na ka jungang nomor ba tu ka por bagi pentri ya ka ini ka scheme jong ka PHE kani ka phase 3 ngong te kumtu marbaro kala dagi snam nakaliang jo ka PHE kila yati upait tanang taba na ka por tigla ka jing snew jong ka surak hado kata tigla sempor ngam nang ka surak la support along asnem tam duna ka surak tigla suku ko long ha ka to ka por jing sya ka diga kam jong ka PHE department maka PC department haka jing syaki kontraktor marsen deputy tentang tab upait nang tu pada menakal ke joki ke long ba anak le repring ru kin ka brop no kin patch up no kin recover dan dai bagi mat nak le jungi nam ha kitu ki por ba nak le PC ke tipait ka mulai bro kawe maka ni ka scheme ka yang nang sebesar pi ka ni scheme ka long round road ka den na pom nang tai aduang ni FCI ba de kon short round ni mata aduang te po jong ka moro namuro sedang ada na po jong ka yemeni jo presiden to jadi ini presiden ka senang ka surok ito habri masrok ba tangi ake balingkot masong tangan ni ka we di boros kata kan ka surok ngala i ba jing jot rathai jo ni ka surok di scam khamtam na liang ji pai ba jo ka mulai concern ka mulai bro ka we boros long hi bro ka we ke bayan ni ka surok bro hi nakaliang joki ke long baro kelas usnei akan marbari namar bakalajat rentai do kata-kata
kalau poi ke por kalau mai pai ba kila pakhat le ayu emli le ayu nakaliang jong police department di nakaliang jong hi nakaliang jong nomik pat pada kumjur nakaliang jong naka Shillong Central Division maka ni hap po jempe jo extreme engineer Shillong Central Division pildi nakaliang jong ngim sim la shong sa thai ani ngim gila ni ngim sim ai gale ai ni surok ndrai ka ba jarang khat ka ba ha ka bade ban namar bagam padap ke PHC dau sim lam nei ai te bangadon ka por mata scam nakaliang jo pi press pla i mata ya ka jing phe ni surok ani ka surok ani mata ka long ba siang rong along mentap karpet mahano intap karpet intap karpet mai karpet mai intap mentan nonton tu do te po na po jong nakmat jong yemeni jong presiden moro siang thamai ka ni par ko ter gum tu FCI nang tu kan mi adu te po jong ka adu apo jong ka lorong ruat ni apo hado pom te tengah sko golong banakaliang jong ka long banga so komen hadu kata banakaliang jong ka police department tengah soban ai kublehi nakaliang jong ya ba presiden tensong in charge of police melong deputy chief minister kabanda kaliang ju la sanction karpang ya kan ka scheme da ka beta jong ka mulai jongi memang le i gelong bakan ka surok kelas ni sotrat maka ji kublai karpang da kaliang ju kom deputy chief minister ban charge of police bakum ju wa dalang chief minister ro bolong ba in lo chief minister ban charge of finance kabanda kaliang ju i gelong kila sanction ya ka pisah ban sedang siang rong thamai da pom hado FCI matang ni hapo ang ni hapo moro akhwat yimni jong presiden moro ndian de ni scam ai bangadon ka long nakaliang jong aku blai kerpang nakaliang jong minister aku blai kerpang nakaliang chief engineer nakaliang jong extreme engineer ke SDO ke aborsia ke ni ji jing ru ke por mata de merkom juru mengai scam ngas komen ba ni kontraktor ba nakaliang jong department ke jit pasal aku blai kerpang nakabdon ni kontraktor kabanda kaliang ju ni inshallah khamslam ngajula ngalakran ni pai ba ngong pai nakaliang ju police department kala sanction ya kan ni scheme ke BM arku tam ba ya arku kan utam ado kurut nilai kala ngalakran tu ko khamun shua bin kan mau kan bala sanction thamai ya basiang rong thamai ya kan surok mulai lai kur tam de inshallah nakaliang ju kontraktor ba yo nakabata ban le thamai kan ni nadu menun ni ju lokwa ban le no dengan so kemen kalau kembali kalian police department kalah syaniah bantri kam ban i ke banda kalian ju don ke capacity ndok tiar do ke mesin ndok pisah tengkan ndok ki abnong ndok siap ndok ki mau ndok sedang kali sedang ndok dolar don capacity episode tu abala shim ki kam he don kam sok thol jong don capacity na em pi ke basosi kalau boros kata kalau begitu ki bateri surok mulai laga di PHE bat ki ju ki bri ki bayo menta ban restriction pantap itu surok ngai sosai ki abnong nomor balai bakambiang kim don ka pasti ki babiang ta kadau kala lang delay ka kam ibon ka pasti na le chikin dumli hete dengan sko kerpat na le juga ya gi di kontraktor ko jongi hab stu le jong capacity lang don capacity na em mengenal le juga ngan tre ba ship crore ar crore le crore lane ship hulak ar pulang hoj ni ju ongi ka por khamtam na le juga kwa baki kam gejam hi ka bedang la ki brujungi do ag brujungi pachuchu ngaji ong hanu manale ngajunga hi baki brujungi hani sni ki brujungi samla jungi ka don capacity bantrai kan no nuru marga baki brujungi mata ka along ki ba ilok entrepreneur nani ki notre kam jong nani ki businessman baki wi businessman ru bisto bantrai kam he don kam na loan na bank ki jongi ru mata gam na sho idon ka ilok ka shim ta risk rasu wala shim bala ka bistrai kam he don kam shim ka loan na po bank to ke jongi mentaru ka dong ka capacity bagen le ka mta pan ka daw ibun ki kam jam ki ba nagali jong ki brio jing la shim menta ya ka ya ki kam he par ka ba haju ko por par kam tam ni ka kam menta ki ni ka kam menta hi long menta nagali engineer leken engineer step SD nagali engineer leken bagen ka kam menta kan ya ibej kan ka kam ni ibej namar fi sutu ang ni menta namar ban nagali jong police department ban nagali jong fan brio ki leken bengi bla ka ba sni la surok la sni lagi dan hadu mata kasni hi nakaliang puldi dan gibenta puldi ka ba idon ka ligage ka jingle perpat jonga menta ya menta ni kong siap ya ka PC department ya PC kontraktor bio kami PC itu benda PC ki subhaban le kham kuloi no namar kani ka benta menta ngin ya ibet komo lo menta fil i ni menta ka ji fel surok kom to fil i ji fel surok menta chen ni kaliang single mi kaliang hadin tep kani menta ka don sa silkot ba
ada nang ni pada ndap dia mata social code kabang scam la kumno kini la sha la sir ya social code layan te bentai don inu bentai ba don inu bentai ba don legage te ga jingir pa junga ya ngalai kan yo engineer ba don inu bentai ba balik ba ku ju ji ke simbek mata ga man simbek ke decision ma benda yai bet itu legage bon no mata sala ba lanyo itu legage ba ini ke legage pada ka bentai ba ngan second pada ya ka PC department bakan lek kloy ngim ko asyu mata ka benda kaleng PC mata bos kata kalong la dilis prat ka kam ngim ko asyu bang benda yang mendilih bang ko la kumno ka kam shwa ka Christmas scam kan dari babiang sedang kam sim kan up do Christmas ba jam don kan lang sta stio ot mo dada ka biang no sedang leng HP dada biang no sedang kan berkani kan ka surok jungin na moro tersa do stay tang sitio isi thamai kamut sa siang rong thamai kan barok away kam tu dan ni mentang labang siang karpet thamai ya kan dia mulai dari moro ter hadu apa ada popom mabros kata kalong la persiang sedap ya labang setung la persiang sedap ya karpet ke barem la persiang sedap dekat persiang ru mulong yang mulong sedap syo dengan haptam no ada karpet thamai baju derong thamai kanang bangi scam kalong ba pai ba ki si kalong ya ka jing bha ju ni surok di tang kan ni man om tang kan ni nakaliang jong ka jo division pildi nakaliang jong central division di kinale ju lap khre mata ban basiang rong no mata ya katai ga ti nang tena po PC moro ba PC moro to ter sha do ngin mi di sepo yu sum jalan stai ya katun siang rong no turu di kai ga bangadon hakan ka por mata nakaliang jong bukan sesien pan ngai ku bleker pang nakaliang jong di department kebalik sistem perkumju ni kontraktor thamai ini kontraktor thamai ban balik ide kam ka jingir pat jonga nakaliang jong ko mangalai kendu padu kontraktor otang stio ladep tengah dengan empat itu stio kan dep kan kam kajim kan ni sudah jar khabaran ba yang tairu filti kan kloy ki pat lakum num no hobnai di sabba menta isi mata ya jing bha jo kan surok pada scam hata ka por nakaliang paiba pros katai paiba mulai kilamat ya pom kilamat mendeka ti kilamat sibun par kum sibun ki comments ki bapa abang persya department du pada scam ki paiba andal dep no sedong ke si ke long ba ke si bannak kaliang joki ya saya siap kawan pendeka ka jing bha ka jing suk ka jing san nam ta ki paiba jing kerpa ji paiba no mulai ki susu ang ni pe duduk ka barim ka sok barim no ka ketkhia do metang ketkhia habis tu ngandangan di UMLE ka development ka roi ka pari ka syong ho UMLE kanu ka syong UMLE to gidan laban ong opli ki bakum di kumtai ki baklung khna ba patip ka beleng khandon laban kam ki laban ong gani katai ba de manga de kumtai de ka kamu do UMLE ka development ka de syong UMLE so ka ngi chu ngong ka roi ka par jong syong ka thau ka syong UMLE de khilti ba kan biang orang scam kan long sia ka jing agar ku ka jing ku ba krawi ki pai ba jo mulai ba kan nang wan kan ka cakah ka benda ka baar kerpa ro mentai itu ya gitu ki kontraktor ki bayo pada mentai ya ban tipai bar ka jo ko por ban repair ka sulok seksionong ki thau ile i mentai ka jing tipai ang siar ile i tipai apa dabaki i tipai apa pemuri i mentai jing tipai ka umjir bar ki abad masyar bar ki no preng boi brohat jing kerpa jo ngai ki kontraktor ki ba tipai ha ki tu snong ru subha bele hamploy no pai ba ki la jinjar to bar skatu nakaliang jo ka PC department ka partisipasi kontraktor de bos ketung nga office ni bos ketung apa oi meda ke PC department menigas nging la khot exterminate jong investigation exterminate jong de shlong exterminate de shlong la le u lo mala dap siu pisah la siu pisah ya ki kontraktor karkum ka ditregi jong ki de mentah beli yo ka pisah sebab pendap employ no ka kam tang pai ba kenum jar no sistem par jo por pai ba ru mentah kenum mat siu mentah ya ka ti kenum mat siu pom par sai sin ba ka sekal suk kalet kawan dia kemai fat hi dak liang jo ni kontraktor ke bio sepo pa dia nak liang jo ki mata kim ketya dak liang jo hingan budien hapan expose be yaki adu baken penbiang khang bakar jimun to hi kan long pai ba to khables bona
Nah,